لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله سبحانه وتعالى එකලාංග අලුතකුන්න ෆضලවන්ත වෙරේ බොඩිගෙන් ආරුගේ එකි දුවස්තවගා බරකෑත්තරි මූසුන් තකේ අලුකමුගේ මූසුන් තකේ Allah subhanahu wa ta'ala වනි ලබ්වෆ එකතුන් අලුන් මං අනෙකාවස් බද්දල් කොෆා මෙවනි දුවස්තවගේ තරයින් නුහණු මෑ දුවස්තවකා Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabahwani ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Allah subhanahu wa ta'ala ke hadratuga mid wastakavre wakim boda he amalu kuruma ekalaange lobe wadigannawa duwastake nuwe mitaga midwastake ishare kurabwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabawani hajjuma hoge furatama diya duha enkamun mi ma duwastawga he amalu kulawma mi ma duwastawge dharmaya sawabu libun edi gadala masake kurun ei alonmen komme mihege machavves wajibuwegen bakam mifada heogamuge wagutta naga nuda mifada furusata bekar kol nuda alonmen rakkateri wanjeba mi waguttoge faada emme heogatuga hifuma alonmen samalu wanjeba ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga mi dostoge maakkama begotun ashabekanu sual kurabani qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah e Allah ge rasulay e dostoga kurave he amal takavure Allah ke mauge jihad kuruma fure se amal take maakkam boduegen behiye hadis kurani walal jihad fi sabilillah e dostoga e kura he amalta Allah ke mauge jihad kuruma fure bes maavegen be subhanallah Allah taala ke mauge jihad ko timage furana duwaluma fure mi dihadoga kurave he amalta maavegen be إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ميكو إنك فرانا يا مدلا أكوكا نكمة إكترين إفس إتشكاكين إبوري ناميها فيها إباي ميك فرانا يا مدلا أكوكا الله تعالى كي موكا هذا كله ميها فيها دين كوربه كم هي عمل إفس ميدوستوكا ميكوربه هي عمل تكفور ما فيكن نوي الله تعالى غزرتوكا لوبتكم بدوكن نوي এই হজ মাওগে ফুরতমা দিয়া দুয়া হোগে মাকম কিরতি মা নবিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত বয়ান কর দেবম কুরবা ফ হাদিস ফুলে হেঙ্কম মি বরকাতরি দুস্তোগে ফুরসত নগানুলা মি দুস্তোga কুরবে এম্মে হা হে আমল তকেন আলোনমেন্ড কুরবে তো গদালা মসকে কুরুম হুরি এগে তেরেগা সুন্নাহ রোদে হিফুমা fardu fas namada sunna rod namad sunna namata ka rakate ruma ege terem bes rawati bu sunnata hame gota duha namada tara vituriya mi huriya alukama ka bes alonme rakate wanje kiri to quran ke uma takbir tahmid tahlil Allah taala hamdu ko takbir kiya tasbih kiya ulun gina kuruma tawba mama vesalon men libera maluegen ba furusatem ade mifada he amaluge musumaka vidigen den alon men na baddal kurani adha eid duha ayyamu tashriq ge tin duas
Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata kandalu wafa de eidu de duas fes alon menna mi baddal kurani mativeregemma he amal tawge musumaka fauga egotun ramadan moge rodaya realukama fauga alon menna baddal kurani fitura eidu duas hajjuge mi mavegemma duastaka hajju weringe amal taw tereng arafat duauge maakama adihama duauge maakama terega hajjan rudami hunna be sunne roda hifumuge maakama adi arafat duauge mendurufa ki Allah taala duniya goda tajalli ve wadigannawa wagutekkamuga vuma adi evaguttauga Allah taala ekadang alutakunge tereng gina bayaku naraka mutti kuraba wagutekkamuga vuma mi huriha kamaka vidigen den annani adha eid duas enkamun Allah Ta'ala mifada matveri eiduta ekadang alutakunna lawfa miwani mi deenan alon mennang hidayat dekke kamuge macca shukura dako heo kamuge maccan heo kan ituruko Allah Subhanahu wa Ta'ala takbir kiya Allah Subhanahu wa Ta'ala ge wahdaniyat ekkawanta kamang alon men hekiwa ba ekkamugave ituran alon men deemati sabitu mattaka ade ege terem bes nitaga alonu ama fa kollani mi mavegemma dostawga ada kurave emme bodu en alukamaki udhiya katidumuge alukam enkam mi daruska alonu badalani udhiya ge bayin hukum tawge macha egotun mi dostawga alon men mi ada kura udhiya ge alukan alon menna आकोद्दे ज़िक्राया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िक्रा मी सिलसिला दरस्तों को तेरेगा एवं का तकरार वगैरह दिए कमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ए ज़िक्राया अदि मी मतवेरे के वह आलुकं आलुन में ना वरब बड़ा गुलवाए देवा एगो तुम एवं का तो बयान करवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला आखिरी तो कुरान का वही करवनी फलम्मा बलग माअहु अस्साया क़ाल या बुनय्या إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إبراهيم عليه السلام ما يكون هنگا بيغا ولا برا اتو داريكا دون إسماعيل عليه السلام بدوه وداكن ميندوغا إبراهيم عليه السلام فين وداكن هو فين غواها كا داريكا دوننا vidaalu mun ibrahim alayhis salam vidaalu fa basulu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka e darikadunne timan kalege faanuge huwa fem fuluga kalege faanu Allah ta'ala qurban kurabani ko feni wadagen fiye ade nabi be kadunge huwa fem fulaki ebe be kadunna ive wahi hembi ma Allah subhanahu wa ta'ala ibrahim alayhis salam umurun duas umma fahuga ekadege fanu nuhanu do biwadi ekamekka abodo edi huri dariyako Allah subhanahu wa ta'ala darikalaku devvumun e fahuga mi imtihanu ko rabbani e darikadum Allah ta'ala ya qurban kurumge imtihan alon menge aqida ge imtihan to ge kurmati galon men ko me mi ke isfaswa ba kam ga wanje hemima ibrahim alayhis salam ge mi zikra mi waagatan alon menna warab bodati fidalu takenge bageniste ismail alayhis salam tuppulu darikalun ismail ge fan daloni qala ya abati fa'al ma tu'mar e abat bappae kalege fana amuru kurabige ma kantata kurabwash timan kalege fana ki timanna ki ketteni getere mane ko fenna ne ka bappa ngiradu kurabiya e kalege fana ke e tuppulu irgas bappe me vidalwani bappae timanna ketteriwana me bappaen amuru kuregen wa kanta kurash Allah subhanahu wa ta'ala emaha kanekas mi ummata alonu menna ege or fidawluta alonu men daskuru mattaka e alukan alonu men komme harega takuraru kora alukame kamuga umattaka mi wagata bayan kurabani falamma aslama wa tallahu lil jamin e dekadun ekama kurumattaka kurumati lavva adi tuppulu darikadunge kota fai bimmatiga urman kurumataka jesse vinduga Allah subhanahu wa ta'ala wahi quran wanadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ruya inna kadhalika najzil muhsinin timan Allah nidai vevime e ibrahim kalege faanuge huwa pemfulu kale fan ege kurim vidale fan naduru tedu kuravva fime e tutu darikadun
قربان كرما كذا فانا قرآن أمر فلا كذا فانا فريه مكيا من تري وداعي فيه يفوق وحي يقول إن هذا لهو البلاء المبين مي كندالكم فالو كم هوري بدو امتحان كذا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى لبي امتحان هوريها إتشك فوري بس كذا فانو كهيبلو كابا لوبي الله سبحانه وتعالى के लोभी हुरिया चकवरे बड़ू वेगन बान वुमा फहोगा मेनो मिहे के ईमान का सहा वेगन वे इम्तिहान का इब्राहिम अलैहिस्सलाम फांस में वड़ा का तुम अल्लाह ताला वही कुरान वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम वरन मातिवेर वेगन बा फिदायकुम ए दरिकलुम फिदा को रब अल्लाह ताला उडुम बकरी बावाले वे ए तुपकुल दरिकलुम के फिदायक कमगा हैं का मेदो उदुहिया के हुकुम तंग अलोंडु तिबेफुलु न दंडमा हिंदुका अलोंडु हदान कोद्दे बेनुमणी अलोंडु में एक ईमान कम वे सहन वे अलोंडु में दारिन्ना मैम बफैना अमिल्ला नफ्सु देखे वादो बफुरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला देखे वादो भी एकलांग अमरुफुलु तक अलोंडु में कियमन तेरिवुं बोडु उम्मत दांदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी ला युमिनु अहदुकुम حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم تبا من ترى بسميه إيمان كان صحن ويه إيمان كان صحن ويه أميه هتوكا لو بينا كدارنا ما بفعلنا هذه هريا مستكون بعده بفره الله تعالى بعده بي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هر من كورا لو بي بدو أمت دانته باي رواية توكا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورا بافا एवस मीहे के ईमान का सोहन हुए एमीहे के हवा नफ्सु के एदुंता ऐ तिमं कले के फाने का मक्का के वडान ने विगन ने विकंतत तक एक उम्मत दान देंगे ईमान का सोहन हुए एमी में इस्लाम दीनु का अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलोन में के मच्चा कंडालु आफर हुकुम तय की ऐ अलोन में लदुन बदुन रुई एगो तक उलुमा अलोन में ईमान में हितुन तेदु को कबूल को अमल को लोबी वे मिकां का मी शरुत फुरिया मनु वुमत दान देंगे ईमान को सहन हुए मी उदुहिया के आलोकां अलोन में नंग हदान को दिन मकी अद अलोन कुरे में सने फदांग इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया नबी बेकलुम एकले के फाना फहोगा वडान नबी हुरिया नबी बेकलुम में नसबु के गोतुंग एकले के फाना गुली एकले के फाना के दरिकोलो एक फाम हुरिया नबी बेकलुम सडल इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र 10 वे आदि एकले के फाना गायबर दर विदुगा एकले फाना अल्लाह ताला एकले फाना एम्मे एदि बॉडी एदि वडा गंड भी कांत देव्वे ए दरिकल को देव नमस अल्लाह ताला गा अमर कियमन तेरी वाम भी ए दरिकल अल्लाह ताला कुर्बान करो मफस फर्स्ट हे वडा नुगंड एम्मे मेदो अलोन में दिरियोलमगा अलोन में मी वेत करमुंदा हयातु के वगुतावगा दीनु के हुकुम अलोन में ना कुरिमति वाहिदु एकमका अलोन में दुनियावी कमका तारुजुआति वे दीन के हुकुम बोलाना जहाँ अलोन में दिरियोलम के वजीफ़ा नो तेनो कमे सलोन में इख्तियार को राह दुगा अलोन में ने वजह विस्नारा अलोन में दुनिया का अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्वाफन एकला गया आलू का खालिस को रुमट्टका आदे उदुहिया कतिलुंगई दीनु का शरउ को रबी के बाकमे कौसर सूरत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही को रबामनी फसल्लि लिरब्बिका वन्हर फहे कदे के फानो के बेरी रसकलांगे कदे के फानो नमाज कुरबाश अदि कुर्बान कुरबाश मियात के तफसीर का इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा विदालवनी वन नहर अन नुसक व ज़बह यौम अल अضحى मितागा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर अन नहर ए वही कुरबा फे बसुल के माने की ए अضحى ईद दुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुर्बान कुरमट का कतिले वे कतलुम के वहां के ये जुमहूर इल्मर तफसीर इल्मरिंग मी बसफुला में दुगा देखेला बागोता की हमें फतंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज सूरत का हज के अलुकामा अद उदहिया के अलुकामा बेगतुम वही को रबाफनी ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب कंगुरी मगी ये अदि अल्लाह के शियार तक मैं कौन हिता मिहा फहे एमिया को एकंगे कुरने एमिया के हित का वाद हुआ वेरी कमे के बड़ कम ने मितागा मा शाइरुल्लाह अल्लाह ताला के दीनु के शियार तक बसफुल के माने की ये हदियो कतिलमा उदुहिया कतिलमा हज के अमल तक अदि एनुम वस दीनु के हुरिहा अमरुफुल तक
එහෙම මේ බිම්මතික අල්ලාහ් තාලා අලුකම් ගායම් කරා බේකම් ගා වී හිඳු දීනුගේ ශිආරුතන් අලොන්න මෙන් ගායම් කරා කම ගා වානම ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අලොන්න මෙන්ගේ හිතුගේ තක්වා වෙරිකමගේ සබබුන් අලොන්න මෙන් නම් එකම් කුරවිගෙන් දාන අද ඒකමකී දෙ දුනියගේ බාජ්‍ය වෙරිකම් අලොන්න මෙන් දිබ්බෑ දෙකම එකම ගා වෙගෙන් නූනි නුදාන අල්ලාහ් තාලාගේ දීනුගේ ශිආරුත එකලංග අමරු කුරවි කන්දත මුස්ලිමුන් එකමෙක්ගේ තෙරෙන් ෆාහග කුරවේ කංකා දීනුගේ ශිආරුත කේ දන්නමු فرض فسنمادا رمضان ما هو روده زكاة حج مي مسلمك بمتك فاه كره علامة مي دينك شيارته وترين أساس دينك شيارته وترين هوري تانتنك تريغا مكة مدينة يا منى يا عرفات مي هوريات أنا بس مني كندي الله تعالى هوريها أمر فلتك एक अमकी मुस्लिमों एक में गफान कुरवे ने को तो का हरे अलामत तक ए दीनों के शियार होता हज सूरत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरानी वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फिहा खैरुन फज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहा अस्सवाफ फइज़ा वजबत जुनूबहा फकुलू मिन्हा वातिमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून තියබෑමිුණටක ජමලුවෙස් අල්ලාහගේ ශියාරුත උතරෙන්ති මනස්කලාගේ ලැබවීම එම්විම එක් කරවේ කුර්බානිය මිතාගේ ඉෂාර කරන්නේ ඒක තියබෑමිුණන් හියෝ කමෙව්වේ ෆයි තියබෑමිුන් බඳේ කතිලා එතකතිගේ මච්චන් අල්ලාහගේ ඉස්මු ෆුළු තියබෑමුන් කියව අදි එක් කතිලුමුන් ඒති මරුවගෙන් බෙට්ටේ හිඳු එයින් කෑ හදාෂේ ඒ කුර්බාන් කෝ ذබහ කෝ අල්ලාහගේ ඉස්මු ෆුළු එකන් කුර්ම ෆෝගා ඒගෙන් කෑ අදි එයා මෙදුගා එදේ මීහාය අදි ෆගීරුන්ගේ තරංගේ නේද මීහුන්න වෙස් ඒගේ මහුන් සොදගෑ කොන් හෙදුම අල්ලාහ් තාලා අමරු කරවනි ඒ ෆහගා වහී කරවනි ලන් යනාල අල්ලාහ ලුහුමහා වලා දිමාඋහා වලාකින් යනාලුහු තක්වා මින්කුම් එතකතේගේ මහෙව්වස් අදි ලේෆස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කන් නුදා හුට්ටේ නමවස් තියබෑමියුන්ගේ කිබෑන් එකදාගේ හසුරත දනි තක්වා වෙරිකම් එමෙව මෙතකති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්බාන් කරවේ බුඩවේ බවුගේ මුරාදු ස්කීරිස් කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා හැම යාතෝග බයන් කරවනේ අලොන් මන්න ෆිනගන්නානේ බයෙන් එහෙන් දීන් තෝගේ අමල් තෝගේ තෙරේගා එමිහුන් අලොකන් කුරා තකෙච්චා කාබෝ තකෙති හදියාකෝ ඒ තකෙච්චා කිරු බකරි කිරු නොත ගෙරි කිරු හදියාකොන් එන් අලා ඔහ එච්චිගේ ගයන් අලා ඔහරගෙන් දාත එකමකෝ දීනුගා අල්ලාහගේ මග මිකුරවේ කුර්බානි උදුහියා කතිදුම් මේ ලව්වාෆා මෙවනි මේ මිස්තෝගේ තක්වා වෙරිකම්ගේ ඉම්තිහානගේ ගොතන ඒ තකතේගේ මහෙන් නොත ලේන් අල්ලාහ් තාලා එදිවඩේ නුගන්නවා ඒගෙන් අල්ලාහ් තාලා එදිවඩ ගන්නවනි ඒ කුර්බානින් එමිහුන් අමිල්ලියක් අදි මිස්සකොන්න සොදගා කොමුලුම එහෙම වීම අල්ලාහගේ දීනුගා කුරවේ අලුකමගේ ගොතුගා මිකන් හිමෙනගෙන් දනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනි උදුහියා කතිලවෆ එකදෙක් ෆාන උදුහියා කතලු වහනේ එකලෙගේ ෆානගේ මෑෆ්ගෙන් බදේ අප්පුණු අනස් රදියල්ලාහු අන්හු ගාරියන් රිවාවෙන් බකාල ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها رسول الله صلى الله عليه وسلم උදුහියා ගේ ගොතුගා දොන්කුදාගේ කේරි හුරි අදි ඒක දලු හුරි එබයි ෆිරිහෙන් දෙ බකරි කතිලෙව්වේ එකලේගේ ෆානු ගැප්පුළුන්න එතකති කතිලෙව්වි අල්ලාහ් තාලා තක්බීරු කියා අදි එකලේගේ ෆානුගේ මෑබෙගෙන් වා ෆෑම්පුළු එතකතිගේ කඳුරාගේ අලුම ෆෝගා කතිලෙව්වි මිතාගේ ෆෑම්පුළු ඒ කඳුරාගේ අලුමගේ මුරාදකි ඒ කතිලුම බාවා බේවුම්ගේ වහක කතිලුමුගා ඒ වට්ටාලුම ෆෝගා කඳුරාමතිගේ ෆෑන් අලා ඒ බුරිකොල්ලුන් ඒ මිදමානුගේ කතිලුමුගේ මෙලුයි ගොතකි ඒ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේගේ ෆානුගේ අප්පුළු අමිල්ල එප්පුළුම් උදුහියා කතිලුමුගේ අමල කුරෙෆි එහෙම සුන්න ගොතකි උදුහියා කතිලන් එදේ මිහා එනගේ හැම අමිල්ල උදුහියා අමිල්ල අතුම් කතිලා අමිල්ල අබිදරින කාන්දි අදි ෆගීරුන්නන් ඒකෙන් සොදගයක් කොම් හෙදු උදුහියා කතිලුමුගේ හුකුම බලා හිඳු කදෙම් මලොනු දෙන්නේ ෆදන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරවෆවා මෑබෙගෙන් වා අලුකම මිකමකි කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා අමරු කුරවෆවා අලුකම මේ අලුකමකි උදුහියා කත්ලුමකි ඒකම කුලදාන වෙගෙන්වා මීහාය ගද වෙගෙන්වා සුන්නතෙක්කම්ගා ජුම්හුර් එල්වෙරි දෙකලපා අදි බය බේකදු දෙකලපා ගතුගා එකම කුලදාන වෙගෙන්වා මීහා උදුහියා කතිලුමකි එයි වාජිබෙ
mi ba bure wadana bekadun terega al imam abu hanifa rahimahullah fada bekadun himen wadana ebekadun dekalaba gotuga udhiya katidumaki kuladana wege ba mi wajibe ebekadun ge dalilaki abu hurairah radhiyallahu anhu ge arihun riwayege ma hadis fulu man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana emiyaka udhiya katidumuge kuladana kan tanavaskan hurame udhiya kati nuli miha timammen namadu kuratana karin wash names hadis fuloge dhaif kamattaka jumhur idare dekalabani kuladana wegen ba miha tanavaskan huri miha udhiya katlumaki gada wegen ba sunnatake emi ma mi sunnen ada kurumaki algon men komen koranje kala ummu salama radhiyallahu anhuma garihun riwayegen me qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا حج موجة فرتما ديه لاغتما فوقا أضحيا كاتلو من نيا كنفا وميا أضحيا كاتل لبندن أميها جاء استشي أدي أنا أفعل نيافتي كندومن أكيد باوش أضحيا كاتل لبندن بوكوشا نوتا ماتيمس كوشا نوتا دي أنومس جان استشي بالا أوفرا هدوم اسمنا بجنبي أده فدا نيفتي كندوم أضحيا كاتل لبندن مادوكول لندي ميكان كمون أجيان ده با أضحيا يكي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتا كنالو وفسنتك ألون كورين ده نفتن أضحيا يا بينان ده بني أي أضحى يدو ده كاتله مكا فاتيبه أضحيا के नाम में निस्बे बगंदनी ضحى के वगुता ضحى यकी हेंदुनो के इरु आरागे गन्ना वगुता देफा वाणं हेमे मा ए वगुतु कुरा नमाज ضحى नमाज किए नीवेस एनी उदुहिया कत्लुम के वगुता की ईद नमाज फहोगा ओन्न वगुतु हेंदुनो के वगुतु हेमे मा एइन नेगिफा वाणा में उदुहिया के नमकी हम या कों नियत देवे आने नमे में कुर्बान कतिला वह कुर्बान के अरबी नमे नमे कुर्बानी की फारसी नुवता उर्दू नमे फारसी भागा या आदि उर्दू भागा बस कुर्बानी कतिलु में मिकियनी उदुहिया कतिलु में हम भी मा हम एक कमे में उदुहिया कतिलु में गोतुं कतिले वे जानवर की नाम सूफी के तेरेंग ही मैंने जानवर का बांझेगा हम मा देंगलों बदालानी उदुहिया के शरुत का एम फुर्तम शर्त की कतिले वे उदुहिया की नाम सूफी के तेरेंग ही मैंने एच्चा का बांझेगा नाम सूफी के तेरे का मिहिमेने नी गेरी बकरी आदि जमल भाई बेफुलुन्ना ही में फावेदान कुकुलें उदुहिया के गोतुका कतले विदाने नो तो मुसलवेस कतले विदाने नमे में हकीकत की ए तकेच्चा की ए नाम सूफी के तेरे हिमेने तकेच्चा नो जमान सुरे गलन में के तेरे का ईद कुकुल बहट्टा के ईद का कुकुल कतिलुं हिमेने अदुहा ईद का कुकुल कतिलुं हिमेने थी वे मीसा कुन्नंग एके तेरेगा एहमा उदुहिया के गोतुका कतलेवे चकमुगा हिवे फवेदान अदिया में फदन अलोनु मिमाउदुगा विस्नादि हिंदुगा हुकुर दुहुगे मैकमा बेगोतुं कीरिति मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रफा बसफुलेंगे बवे हुकुर दुहुगा अवहं अन्ना मीहागे एना मी बकरिय कुर्बान कुरिफदे नो तो गेरिय कुर्बान कुरिफदे मिफदन अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु गारियों रिवावे मनी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रविए मन इग़तसल यौम अल-जुमअती ثم गुस्ल अल-जनाबती ثم राह फकअन्नमा क़र्रब बदनतन हुकुर दुआ जुनुबु हिने गन्न फदन हिना गने एम्मे हेदुनु के वगुतुगा हुकुर नमादन एदिगें मिस्कितन गन्न मीहा जमले कुर्बान कुरिफदे दरमिया सवाब लिबेने वमन राह फी साती सानियती फकअन्नमा क़र्रब बक़रतन देवन सातुगा अन्न मीहा ए फुर्तमाया मीहा वर तंगोले दाउं अन्न मीहा गेरिये कुर्बान कुरिफदे दरमिया सवाब लिबेने वमन राह फी सालिसती फकअन्नमा क़र्रब कब्शन तिम्मन सातुगा अन्न मीहा कब्शे बकरी कुर्बान कुरिफत दरमिया सवाब लिबेन वमन राह फी साअति राबियति फकअन्नमा क़र्रब दजाजतन हुकुर दोगे हतरवन साअतु गान्न मीहा एनाया कुकुल कुर्बान कुरुमगे दरमिया सवाब लिबेन वमन राह फी साअति खामिसति फकअन्नमा क़र्रब बैदतन फस्वन साअतु गा अन्न मीहा एना कुकुल बिहे कुर्बान कुरिफत दरमिया सवाब लिबेन फइज़ा खरज अल इमाम हदरत अल मलाइकतु यस्तमिऊन ज़िक्र
imam miha mimbaran ala hukuru feshijjanama malaika bekalun e duhuge zikuru adu esemataka jamaatuga baawre wada gannamana em hukuru duauge mi wagutu hendunu hukuru namatuke kurin henduna veduga mi onna wagutu mi behigen dani wagutaka ei furtama saata devana saata ehen gos tinen hatare faswana saata hame emme avas henduna hukuran edigen hinagadege anna miha jamade gurban kurifade ehen gos emme lahun anna miha kukulu bihe gurban kurifade mi hadis fulaki sahih hadis fule sahih bukhari ga riwaya gemba e fada darume sawabe miha ka libigende namames mi hadis fuluga mi fadan oikkamuga biaswas avha iduge terega katileve takatege terega kukule nota kukulu behaviors muhimene bayin befulun ham zuana sual ko feburi kedi huri janaware fuden no he heme janama misalaka musaleves katileve dan no mi janawaruga keheri hurun nota nu egota kandalifa kamenno ega badluga mi sharoga udhuhiyaga gotuga katileven rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandalu bafuwa janawaruga tereng ecche katilu egotum bakariye nuota geriye nuota jamale udhuhiyage avha idudu udhuhiyage gotuga katleve devana sharutaka myoti udhuhiya katila eti e janawaroi sharai gotum umru furihama efawa janaware kamugavu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani la tazbahu illa musinnatan illa ay ya'sura alaykum fatazbahu jaz'atan min ad-dha'n tiaba minga tereng ekama tanavaskam libifa mihako musinna nuniyamu nukati dharmita musinnatan mibunani ei umuru e janawarge waki umurega e devena ahare furiyama fanota deharu furiyama fa echek hame fadan musinna nuamiha ena katidashe bakari ge tereng ahare furiyama wa bakari egotum balaruga udhuhiyage gotuga katleve janawaruge e umura behagotun enari vidalwani donuge tereng eche katlanama hamas umurun furiyama efawamana donaki kambali bakari alona mikia sheep ei donaki hame gota dengoti maizuge terennama ahare furiyama efamun ei aadage bakari kambali bakarinama hamas furiyama efamun bakari ge terennama ahare efamun geri ge terennama dehara efamun demme hadis uluga musinnatan ne oti ei geri ge teren dehar furifama chi jamalennama fasahar efawa jamal fur katiduma miwane ehema udhuhiya ge gotuga katileve janawar wan jeni sharoi gotun e umuru furiyama efawa janawaruga hame gota aabu huri ecche kamuga anduvu adi aabuta rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani bayan ko devaf kuring alonu denne fadan allah taka mikura qurbaniya ki mi alukame e alukama kattaka uni ecche mudadun tima beenonno ko baagi kolla etikolo allah taka heda korave ecche gotuga nohada udhuhiya ke gotuga ves misharutu miwani kandale fa gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quran arbaatun la yujizna fil adahi udhuhiya ke gotuga hatarecche kamakun udane egetere furtameche ke la awra bayin awruha lo awru fawa echen etige awrukam faalo bodan egen hunna eche katidu nangale nune egeterega loluge awrukam nota lo fambe fa nota lo netu ufam bayru gaves ekada unikamen horejje nama udhiyage gotuga katidun uddavegen nuwe wal maridatul bayin maraduha adi balivefa oin echen etige balikam wara faalo bodu bayegge terega engeche qurbanege gotuga katidun nangalenu min dennamum e balivefa otasves eti marumge korin katilagen e beenun kon ule adi bayege sababun ekko ege mas nukeve war echenu ekekam udhiyage gotuga katidun balivefa oin eches katidun nangalenu wal arja bayin dal'uha adi e faalukam bodu khoru jan ane bakari geri ge teren not jamal teren ves khoru eche qurban kurun huddavegen nuwe wal kasiratul lati la tunqai adi eche ge buddhi unikam faaluga e buddhi furiha manun eche katidum ves huddavegen nuwe emma midennavonu uni kantattan hunna evves janaware e udhiyage gotuga katlumaki udhiyage sharutta furiha nuwane kame hame aykuga udhuhiyage wagutuga ekatinu udhuhiyage wagutu mi fashani adha eidu duge hendunu wagutum fashage alun kurin ishara kori fadan hajjumauge mi mativeri dia duas diwana duwa ki adha eidu duas
eduge hendunuga mi fashani udhiya katlumuge wagutu udhiya katlumuge wagutu nimigendani ayyamut tashriquge timmana duahuge maghrib namaz rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbaha rasulige mana gave adha idu duha ayyamut tashriquge tin dua ki muslimun ufa faaluko kabo hedumuge tin dua he eme adusta utaren komme dua ga katli kamuga bi namas adha mi ane udhiyage darme thawab dibigende namas wagutu jehumge kurin katila finama udhiyage darme thawaben ena kanu dibene anas bin malik garun radhiyallahu anhu garun riwayegen be qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد عيد نمازك كورين قتلا فما ميها أضحية عدم قتلا هوشكمه أي أضحية كنوانه أدي برواية توقعه عيد نمازك كورين قتلا في ميها أي قتلو مكه نامله قتلو مكه එකමක ඊදු නමාද ෆහුග කතිලා ෆි මීහා එන සුන්නත එක්ගොත එන කතිලුම් කතිලා আদি අබහ උදුහියා එකමග එකම් වෙගෙන් දානෙත ෆස්වන කමකම් යොති උදුහියාගේ බෑතකුම් වියෆාරි කුරුම් මනාවෙගෙන් වේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුම් අලි රදියල්ලාහු අන්හු රිවා කරබාෆවේ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيها من عندنا علي رضي الله عنه بدالوني تيمان كذا كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوال كرفي كذا كفانا وضحيا كوتيكا قاتلوا ما كندالوا وافوا جمل أدي تيمان كذا كفانا أمر كرفي إيجي مس صدقاكو ege mi hangada adi mige fs hku e katila mihayan ujurege gotu ganu dinama adi ali gefano vedalan timammen enan ujurege gotu ga deechedani timammen gamilla faasa namudalunne ebai udhiyage teren e katileve maha ege hangada michi e katila miha deve ujurege gotu ga dinu manavege ei ege ujurege gotu ganu eden hame efadan e katili mas vikuma ege hangandu vikuma mikankam ves kurum manavegembe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafave man ba'a bi jildi udhiyatihi fala udhiyata lahu emihege udhiyatuge hangandu vikkafi mihayakam udhiya nuwe ade udhiyage hamuge mak medakane e tafatu beenunta misakum kuraiche geri bakari adi jamaluge hamaki ves egen tafatu beenunta kuraiche emma e han vikkumaki ei udhiyage teren kurevene kamennu ege batuga ege maha hama adi enun taketin amille beenun ko sodaga ko hedun uddavegen udhiyage katlumge adaptaw teren alanu den balalani bay kantataka egotun kurin ishara kuri fadan udhiya katlan niyegen fawa miha udhiya katleven den bokosha niyafati kanda hedun manavegen be ei hajju mahuge handu fenuni sure gos udhiya katilevende ehmema tiya befulunga teren udhiya katiluma niya ganfawa befulaku mihar alanu men mire ferege mi gunamu mida dosa ki hajju mahuge furtama diya dos em udhiya katilevenden bokoshuma niyafati kendum ekkiba manje namaves algondu bennaki hajjan ihram bade faati bi muhrimun nenno alon bennaki hajju verin nenno ehmema ihram ga tiberuga manavegemma gina kantattaken eburi ekantatte ki alon menna oi hukunta kennu egatun ihram ga huri miha mirostwa taketi beenun kurum manavegemme ihram ga huri miha ihram hedum firienunnama enun fahafuri hedumellum manavegemme firienunnama boniwa kurum manavegemme adi angenunna firienu ves katiluma ei eggam january katiluma adi kaamene kuruma kaamene koddinu mifada baar hukumta ke bori namas udhiya katilumattaka hajju verin no mihonna miyoti mi dekantam mi baki dekame dengati gastaka andula ekan kurave miha evves masalenne ei qastuga dienuga amru fulaka khilaf nuwe ena hadanatege hadaleve gotun gaga firma devegen ade enun kamaka horeves e istatten ufuruni nota nettuni nota hankole diei ei eggotaka ves mana kamennu qastuga mifada kame kura miha enage udhiyage dharmaya sawabu munivegende udhiyayaki alon korindene fadan hajju verin no mihun ada korungen alukame
ei adha ida ke bes hajwaren adu minaga tibe fa as edu fatis namadu koggen den jamran hilawkuma fid hadiyo katluma hote ekam enum mihun edu hajwaren no mihun eidu duho ke fatis namada fahoga irwa wagutu qur'an namad irurma fahoga qur'an namad den eidu namada ki eidu namada fahoga udhiya katlum yoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam adha eidu duhoga farikuluwa fa emme fortan farikuluwani kaleke fanuge udhiya ebai udhiya katileben den rasulullah sallallahu alaihi wasallam eche farin nukuluwa madukura udhiya farikulu mattaka ame gota ni alo nukuri nene fadan udhiya katlan ede miha ena niyafati kenduma bo koshuma nota gang istari ufuruma mikankamun ekkibavegen hunnanje ba adi amilla atun udhiya katilun sunna vegembe rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariyum anas radhiyallahu anhu riwa koraba fabe dhaha nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahin aqranaini dhabahahuma bi yadihi dom kehri hori de dalu hori ebai firien de bakari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gefanu ge appulun katilu vie namames ehem mihaka udhiya katilu man havalu kurun hudda vegembe mita galon kuring ishara kuri fadan ali radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge udhiya katilu man haval kurevi adi egen evves ecche novikkum amur kurevi emme ma alugonu men navves udhiya katilu mattaka ehem mihaka haval kurun hudda vegembe adi ehem mihage katila dinnames fudigen dane ehem kamu alon mitaga dannawalan oti udhiya katilan ede miha tanavaskan huri miha kunama ekan kurun ei gadavegen wa sunnate midostawga ada korwe sunnate ekama alon men farwa koda koggen nuwane sunnate molu iturogen mani hama udhiya ge geri bakari nuata mi jamalu ves rajya genes alon men gatun katidu ekan nuwa miha eno mihaka hamal koggen names bakari ge hodveriyaka agu dakka names udhiya katidu muddavegen miyadu hajjuma ge fortama dos feshigen diye kamaku idu duaha hame vesadi ayyamu tashriqu tinduha ge tinduha hame udhiya katlun demigende ehem bema ekaman alon men farwa behettuma nasihaterma eya ekko den oin me faunu kuta ki udhiya ge gotuga katileve janawaru ge mas keuma e mahun amille ka heduma adi sodaga kurun sunna vegembe ben ilmerin garion riba vegembe ege timba kolebba keuma timba kolebba mas fagirun nabehuma adi anet timba kolebba sodaga kurun sunna vegembe adi anabba bekadu vidaluwe ega hamoti ege mahun timaya timaga aila mihun ka adi fagirun sodaga kon hedume emima e timba kolebba goto bahies adi deba kolebba tima amille naga anabba sodaga kuries ekam fudigen dane alon menge mi gawmaki eggam janawaru madu gawmaka vi magena befaluna jamalu mas bakari mas meta gere mas kaan eha kahivwa nuaichaka wahinduga mule udhiyan sodaga kuri kam gawinna mas masalano ekamaku molu iturege mani timaves egen kommes mimare keun oi alon kuring ishare kuri fadan kiri timan nabiya sallallahu alaihi wasallam ek adha idu emfurtan farik kolwane ekadege fana ekatiduwa udhiya ge mahu em e sunnen ada kuru kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kureviti vekam kuru molu iturege hama miya ko den alon fa kollane em fa masadeka udhiya ega baave veni kitam mihun nato misalaka en ofihega masake kura hataru fas ekuegen bakariye gatun komme miya ko wakiwaraka lari lagen e bakari gatun egotan udhiya sahhan wana egota katidana ma komme miya ko enage nafsa e bakari katidan jeba nuata efata komme miya ka geriye katide vidana adi jamalegga baavere vidana ඒක මන්නේ කි ජමල ගන්නනම හැම මීහුන් ලාරි එක්කගෙන ලෑගෙන් ඒ ජමල ගන්න ඒ ජමල කතිලුමුන් ඒ හැම මීහුන්ගේ උදුහියාගේ ගොතුකා ෆුදිගෙන් දේබ නම බකරියන් නම එක් ගේබිසිය ෆුදිගෙන් දේබ අලොන දිවෙව බෝක මෙදු බේනු කංගුලේ බයෙන් මේ ගේබිසිය කි තිමායා තිමාගේ kharaduge දරුගාවා අඹි දරින්න එක් උදුහියා ඒගේ ධර්මයේ සවාබුක බෑර වේගෙන් දාන ඒ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලෙගේ ෆානෝගේ අහුදු වරංග කිබන් දෙම අලොන රිවා මිත දන්නේ වරිමාතු ගාෆද දෙ බකරි කතුදුවි එහෙම මීහකන් ඒ බකරි ෆුදිගෙන් දෙ ඒ බකරි එනගේ අඹි දරින්ගේ ෆරාතු ෆුදිගෙන් අද එනගේ kharadu kurumge terega himene gege gengule khadimunna
adi enu mes ena kharadu badatta na me gebisiyan ebbakari fudigen deba alon menga dive mujtamaga ek goti ga ek apartment ka thing hataru gebisiye bole amilla kharadu ko ge amilla kakkage kaabogen ule waki waki baatan ge bole embe jinama e emmen nan ebbakari katin udevena komme bayaku jehene amilla ekati katina ege komme bayakos e ailage misalaka bappanno ta kharadu kuramiha ek udhiya katila afinama fudigen dan wallahu alam ade udhiyage mi mativeri alukan ada kurma alon wasihat kuran hame fada mi mativeri duwastawge darumaya sawabu alon men hodumuga gadahala masake kura baykamuga abuman nasihat teriwa alonuge duayaki mi duwastawge darumaya sawaba barakan hasiba baykamuga alon men levun alonu ke duaye ki midosto ga alonu men kura amal ta ki Allah taala ga hazrat ga qabul wegen ba amal ta kam ga levun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك